Naflí to Gadisha on our oath le Fern Commasach fe fe Tiobraid le Brendan Cummins Ernst Jor out a hilled le Canish fe fe na moon on Needs.com. Nun Gurach and Clár Dublin a Ruher. The Brian Tars is Seamus Kennedy and Norla Salad on Clay Shop. Agus iad a garra stacharéistin sa, agus ceanile ón Imirton trosa, Corvin seachanta go háling fadige, stechan sa agus fuirin mu sin leistig den góile, tá maintir an chláir curach an tosa gé. Rístin úsan san ar McCorm agus tóca chuma an ullarin sanige an bauta sa transbruk aimsethe ád glóiseach go getsa Tiobraid. Búirtisteach go tóiste, Siúgadí Rialin, búirte féhrúige agus sin scór don scá eile. Tugad sin féin gosantórtá berta taclí hánach leis seo seans an corcamán Corvanasacha búirte go háling. Trasta chofadle McCarthy agus de bhíon Nertenson a ggéchan cahalich má da Shepherd Butler. Tá pínta fachta carcalóige. Tá sé fachta gan vercart Conor Whelan agus tá an sprúchaimse bóta bord eile. Well, tá seach an túd fé féinte agus cadalíonach sé. Well, bíoh sé fadanú garid tá na chaite an cluthe búirte. An sa ag an glárach Brendan Cummins Bader is sásta bheith mar go bhfuil Tiobraid an gafa creidíireach tríd go dtí an cluthe ceanne